Crnogorski Montenegrini uporište za svoj nacionalni identitet traže u 1918. godini i božićnoj pobuni koja se desila naredne godine. Da li u tome imaju osnova i šta se zaista dešavalo tada u Crnoj Gori, pogledajte u nastavku videa. Na početku bih želeo da vas zamolim da se pretplatite na kanal kako bih imao motivaciju da nastavim sa radom. Hvala. Posle slavne Mojkovačke bitke, u kojoj su se Crnogorci hrabro borili kako bi sačuvali odstupnicu srpskoj vojsci koja se povlačila preko Albanije, Crna Gora ubrzo kapitulira i pada pod austrougarsko ropstvo, a kralj Nikola Petrović i vlada beže u egzil u Italiju. Tada su Austrougari vršili mnoge zločine u Crnoj Gori nad civilnim stanovništvom. Zabranjivana je ćirilica, srpski jezik, pa je čak srušena i Njegoševa kapela na Lovćenu. Posle probijanja Solunskog fronta, srpska vojska je nastavila napredovanje ka svojoj prestonici Beogradu, ali je jedan deo srpske vojske od oko 2800 ljudi, uglavnom Srba dobrovoljaca iz Austrougarske i Sjedinjenih Američkih Država, pod komandom Petra Martinovića, brigadira crnogorske vojske, žurila da oslobodi Jadransku obalu, pre Italijana, koji su također želeli da zauzmu deo Jadranske obale. Pri povlačenju Austrougarske vojske, mnoge gradove u Crnoj Gori oslobodili su četnici i komite, koji su brojali po nekoliko hiljada ljudi. A kada je srpska vojska pristigla, svi gradovi su im predati bez sukoba. Čak šta više, predati su im sa velikom radošću i oduševljenjem, slično onome kada se na Kosovu 1912. godine spojila vojska iz Srbije i vojska iz Crne Gore. Po završetku rata u Podgorici se osniva Narodna skupština, tako što su izbori za sastav Narodne skupštine obavljeni 19. novembra 1918. godine na celom prostoru Kraljevine Crne Gore. Svaka kapetanija birala je po 2, dok je svaki srez iz oblasti koje su oslobođeni u Prvom Balkanskom ratu birali po 3 poslanika. Veći gradovi sa preko 5000 stanovnika birali su po 2 poslanika, a oni manji sa manje od 5000 stanovnika po 1 poslanika. Glasalo se na javnim zborovima, na kojima je javnim i posrednim glasanjem svaka kapetanija birala 10 poverenika, svaki srez birao 15 poverenika, svaka veća varoš birala 10 poverenika, svaka manja varoš birala 5 poverenika. Potom su se okupljali poverenici iz jednog okruga i na zajedničkoj sednici odlučivali o svojim predstavnicima na skupštini. Na ovaj način je izabrano 165 poslanika za skupštinu. Na svom drugom zasedanju Podgorička skupština, gde su arbitražu vršile savezničke države, je donela odluku da se Crna Gora bezuslovno prisajedini sa Srbijom i kao takva uđe u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovanaca pod dinastijom Karađorđevića, a da se kralj Nikola Petrović trajno protera iz Crne Gore i konfiskuje njegova imovina. Zbog ove odluke došlo je do sukoba 1919. godine između pristalica Zelenaša i Bjelaša, koji je kasnije ostao zapamćen kao božićni ustanak. Da pogledamo pre svega ko su Bjelaši, a ko Zelenaši, pa ćemo se kasnije vratiti na ustanak. Bjelaši su pripadnici političke frakcije Srba iz Crne Gore, koji su želeli bezuslovno prisajedinjenje sa Srbijom. Svoju propagandu su vršili na belim listićima, zato su u narodu prozvani Bjelaši. Zelenaši su pripadnici političke frakcije, također Srba iz Crne Gore, koji su također želeli prisajedinjenje sa Srbijom, ali kao neka federacija, gde će Crna Gora da sačuva suverenitet koji je gradila kroz ceo 19. vek, a svoju propagandu su vršili na zelenim listićima, pa su zbog toga prozvani Zelenaši. Dakle, sukob je izbio između Srba iz Crne Gore i Srba iz Crne Gore, oko toga kako će se pripojiti Srbiji. Nikakvi Montenegrini i srpska okupacija tada nisu postojali. Politički vođa pobune bio je Jovan Plamenac, a vojni vođa pobune bio je Krsto Popović. Obe strane su brojale oko 3000 pripadnika. Posle samo par dana oružanih sukoba, uglavnom u okolini Cetinja, ustanak je ugušen. Na obe strane bilo je po oko 50 mrtvih i ranjenih,
a posle pobune na zatvorske kazne osuđeno je između 200 i 300 pripadnika zelenaša. Posle pobune odmazde nije bilo, ali je bilo revanšizma i krvnih osveta na obe strane. Čudno je to da se hrabri crnogorski narod, koji je vekovima prkosio Turskoj carevini, nije mogao da se suprotstavi okupaciji jedne male Srbije i da se na ustanak protiv srpske okupacije podiglo 3000 ljudi, a kasnije protiv fašističke okupacije podiglo 50.000 ljudi. Ustanak u stvari nije imao uspeha jer pre svega nije imao podršku naroda. Običnom stanovništvu bilo je svejedno kako će ući u buduću državu i nisu želeli bratoubilački sukob. Federaciju su želeli kralj Nikola i crnogorska vlada, jer gubitkom autonomije oni su gubili i svoje državne privilegije, pa su zato i podstakli narod na pobunu. Također su postojali i srpski političari okupljeni oko Stojana Protića koji su također želeli federaciju. Tako da je ovo više bila politička pobuna nego narodna, u čemu je Italija u velikoj meri učestvovala, ali nije smela da otvoreno uđe u vojni sukob jer se plašila reakcije saveznika, a pre svega američkog predsjednika Woodrow Wilsona, koji je rekao da svi oslobođeni narodi trebaju sami da odluče u kojoj će državi živeti. Želeo bih da vam dam samo jedan primjer kako biste bolje razumeli ove događaje. Danas u Republici Srpskoj žive isključivo Srbi i teže tome da se pripoje Srbiji. Sad, kad bi do tog pripajanja došlo upravo sada, narod bi verovatno želeo da se pripoji bezuslovno, da se kompletne institucije prebace u Beograd. Ali da li bi se tako lako svi oni političari iz Banja Luke odrekli svojih državničkih funkcija i privilegija? Ili bi tražili da Republika Srpska dobije status pokrajine, kao što je Vojvodina danas? Kako bi sačuvali svoje fotelje i službene automobile? Okrenuli bi narod protiv naroda i desilo bi se upravo isti scenario kao u Crnoj Gori. Za kraj bih želeo da vam kažem par reči o tome ko je bio taj Krsto Zrnov, o kome Montenegrini pevaju pesme i sa kime se diče. Krsto Zrnov Popović bio je oficir crnogorske vojske, učesnik u oba Balkanska rata i Prvom svjetskom ratu. Odan kralju Nikoli kome je dao zakletvu i zbog te zakletve bio je vođa Božićne pobune. Svoje srpsko poreklo i srpsku pripadnost isticao je čitavog života, što se može vidjeti u njegovim pismima. Posle ugušene pobune beži u Italiju, zatim u Argentinu pa u Belgiju. Belgijska vlada mu je dala pasoš, a on se u njemu za nacionalnost izjasnio kao Srbin. Posle smrti kralja Nikole, Krsto moli kralja Aleksandra da mu dopusti da se vrati u Jugoslaviju, obzirom da mu zakletva koja je data kralju Nikoli više ne važi. Aleksandar mu dozvoljava povratak u Jugoslaviju, a on mu se zaklinje na vernost. Za vreme Drugog svjetskog rata, Krsto Popović bio je jedan od vođa pobunjenika u Crnoj Gori. Nije želeo da se priključi partizanima, iako su mu oba dva sina bili sa njim. Na kraju su ga ubili pripadnici OZNE u Hajici 1947. godine, kao i mnoge crnogorske četnike. Današnji Montenegrini ne žele da priznaju da su ih stvorili komunisti i da su svi današnji Montenegrini uglavnom potomci onih komunjara koji su vršili zločine na srpskim narodom u Crnoj Gori. Uporno pokušavaju da manipulišu istorijskim činjenicama i traže uporište za nacionalističke ideje tamo gde ga nema. Jer 1918. godina nije bila godina okupacije, već je bila godina ujedinjenja srpstva.